ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯂꯥꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ELITETVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯥꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯣꯟꯆꯣꯟ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯥꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯖꯀꯨꯔꯥꯗꯣꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ 3 ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯨꯄꯤ 3 ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟ ꯄꯩꯀꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯝꯄꯤ ꯀꯥꯃꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ 3 ꯅꯨꯄꯤ 3 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯣꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ 9 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯂꯒ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤ ꯆꯤꯟꯊꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯍꯥꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯁꯦꯜ ꯍꯥꯠꯅ ꯁꯨꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯂꯛꯄꯗꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 6ꯇ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟ ꯉꯁꯤ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯖꯦꯔꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ 6 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯄꯪꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯂꯕ ꯊꯥ 9 ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ 6 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯄꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Ngarang FOCS Working Committee na repeal ASPA English and Manipur su khudakta handokadabani NRC chana hangadabani nupi angang sing hatpada jenaba sing khudakta pharaga jarak pigadabani haiba slogan sinaduna sit in protest tawna ba fogdorakpagi matung inangasi Club Taranitoy Wangkai Ayang Pali Apun Balup Amadi Akoiba Club Sing na sinduna sit in protest sa Thakre. Amaromda Nongmaybong Dasu Nongmaybong Women's Development Mayra Paibi Association Amasung Eastern Students Club na sinduna wakat mifam famkre. Wakat mifam asida sarukya kiba Nongmaybong Women's Development Mayra Paibi Association gi Finance Secretary Chongtham Ongbi Sangita Devi na Fungdorokpada Jiribamda Kuki Narco Terrorist Singna Tamthina Miyoi Taruk Hatkiba Asibu Thamoi Sokpa Nungaitaba Fungdorokpagalunana Thodok Asigi Matangda India Government na Karigi Tumina Leribano Athuba matamda Manipur government amadi India government na afaba solution ama pura uhaina fungdorokli
Maruina masi sinjali bagi pandam de bagi kuki na ko teroris na jiri da bagi niyo terus arang macaya ro ko tam china happy ki thawang adu ko yamna thamon sokna nuai ke sumba yamna thamon kai ngai ro ya kan ha da sida ko ki mani ko government amati india government kari su wahi mache na mo phau ba hai tu ngasi ba bole tu dina le ra pha se masi akoi praja sing di lai ka bani atu ba matam da india government amati mati government na Apa solusi lama kupi au haina mayang thanda Amaromda Kwa Kaital Bazaar dasu miyamna sit-in protest pangthokre. Protest aduda NRC chona hangatabani su khudakta handokatabani appeal repeal afaspa English and Manipuri Yankanipan haiban jingba plate card kaya susinaki. Sit-in protest asida sarukya kiba Kwa Kaital thokchom lerak Mayagi Joint Secretary R.K. Gitana Fongdorakpada Manipurda separate administration taliba kuki gi MLA taragi mathakta atubada assembly kauduna disqualified lauthopiu haina fongdoki kuki CSO singna maitei singda chatharak landarakliba amadi nupi angang yauna tamthina haliba sing asi terrorist ni haina lauthokadabani haina fongdokpagaluna Manipurda leriba CSO sing pulap punsinduna thabak tabu matam oire haina fongdoki Kuki gi MLA sing asisu atubada assembly kaubiduna moigi mathakta koi lokhom kam thopa action lokhatuna moi bu disqualify lokhopi haibasi ma ahamada thamjani aduga akoi Manipur da hauji am social forward ek thamjani ba se Manipur laimai dagi oina loina mak Manipur mapam khudamak dagi oina lokhopi wa haiba pandam sibada matada akoi ngasi gi protest je phamjabani aduga akoigi kanosi akoigi NRC Manipurda NRC chanahan biu Manipurda NRC je athu matamda chanahan biu haiba simasu akoi merana demand tawjari aduga maru oina koina aina haijaning ba amana Manipurda lairiba CSO sing ase ulak punsin birakanda akoigi praja singje achumba mayon amada birakanda achumba akoigi phamnam thokpa pandam ase amat oina chanchin minasi aduna ngasi dia koi amana mahai chamjaraba koi meragi mi cham praja singsu chhatra chhatri singsu amana mahai CSO singsina ngasi le chakadabani ngasi na meragi le chakadeng ngasi na darana phamu sumaina mathang masa gi opinion da lakthok pasina praja sing koi da su confusion ma chalalaga akoi je karam maina karam momong da chakadage haiba koi gi tangda ba ma leitaba akoi da su langtak na ba phaon ba tase makki di irei ba ki da makta koi se atuk sani ba Manipur gi hogala iba naharon sigisu akoi mayon jin lana puna baguma ama taw ise si thok ta na bai da makta Manipur da lairiba akoi organization sing akoi gi CSO sing imagi marup sangstan sing loina ma angtang punjin bio hai bese ngasi parkan thong lai ka gi mairagi ichini naw sing amadi gi tarap tagi ai gi tasna ihak na ikulon jana hajari MLA Minister Singna Delhi da chatuna kuki terrorist singi mathakta crackdown tawna honno maduda Prime Minister Home Minister na tada bataragadi BJP dagi resign tawre haina thawna fabo lamu haina kaisam pathiam lekai Development Committee gi President Chongtham Iboyai mana phungdokre wafam asing asi kaisam pathiam lekai Development Committee na sinduna kaisam pathiam lekai lerak machinda juribam da thokiba laibakti ba thawdo adugi matangda condemn tobagalona state amadi central lengakna Manipurda ing tappa hajulakta bathabak amata paikhatab amadi police station tarukta aspa thamjulakpa asi lauthoknabagi matangda famkiba confirm da phongdokibani mahakna makhatarduna fatraba kuki furupna maitai furuppu thugaina ba honarakpa lan asi chahi amaga tha taruk helaba asi fawba India lengakna tumina lesson ba asi miyamna pende masida natana juribamda pikliba ngang yauna mioi tarukpu tamthina ot neiraba matung halamba thodokta jenaba sing faba ngamdaba haibasi lengak asi sole karimata toba ngamdre takpani
अथुब मतमदा कुकी मिलिटेंट सिंगी मथक्ता क्रैकडाउन तौगदबनी पालेबा लेंगाक असना लेंगाक लैरी हाबगी लो एंड ऑर्डर ngakpa ngamlaktaba asi matam sangle chief minister mikap thoklo MLA minister sing Delhi chatlaga kuki terrorist singi mathakta crackdown tonaba honabiu maduda prime minister home minister na tada taragadi ngasi haiba numittagi BJP dagi resign tawre haina thona fana hairamu maduda ta nakhoibu miyamna thona faba nongsani haina longkani amadi Manipur kanab honabada punna saruk yaminasi haiba famfongdoki कुकी मिलिटेंट सिंग मथक्ता क्रैकडाउन तौगदबनी अदुगा लोइनना मणिपुर दा लैरिबा लेंगाक असिनसु लेंगाक अमा लैरि हाइबगी लॉ एंड ऑर्डर से ngakpa ngamdaba matam sangae maduna honorable sam matam sang lauranu mikap tho nakoi honorable MLA minister BJP gi lैरिबा अतै अतै पुल्लगा दिल्ली दा चलो अदुगा कुकी terrorist gi mathakta crackdown तौननबा होनबिरो मदुदा इंडिया गवर्नमेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना अमदी होम मिनिस्टर ना मदुदा तादबा तारदी अखोय ngasi हाइबा नुमिन असिदगी BJP दगी अखोय रिजाइन तौरे हाइदुना रिजेनेशन gi सी एदो प्राइम मिनिस्टर gi अमदी होम मिनिस्टर gi ममाइ दन लंगजलगा लाओ अदुगदी मणिपुर म्याम ना कोइबु थौरा फबा अथौबा नोंसाने हाइगनी मदु नत्रगदी नकोय gi मथक्ता अकनबा म्याम ना खुंजंग हेना संगलकने हाइबसे ngasi gi मिफम मसिना नकोय मफम दा थम्मी Central Lenga ki Beti Bachao Beti Padao ki scheme Manipuri maming tagi oire haina Uripok nupi apun balup ki member Lainaman bina hawam na fondokre Wafam asi ngasi Uripok apun nupi apun balup na sinuna Uripok canteen crossing da Beti Bachao Beti Badao yaning de Manipur da nauna aspat hamjolak pa yaning de Kuki militant sing na juribam da miyoy taruk tamtina hatok kibada Jenaba sing Manipur lengak na fadri fawba kutang chara henbagi kongjang tangshin gani haina Chatakiba waka infam da fongdokibani mahagna makha taraduna hai pikliba ngang macha halaba fawba kuki militant singi mathakta akan ba action lokhat pangamdaba juribamgi jakurador da kuki militant sing na jahi nauriba angang ahom yauna miyoy taruk fakrab matung ot naiduna tamthina hat kibagi thawong asi yaning dei condemn tawe Manipur lengak na miyoy taruk hatpada chenaba kuki militant sing fadri fawba ima singna khutang chara henbagi khongjang jangshin kigani haina haidi India lengak nasu kuki militant singbo terrorist ni haina athubata lauthokadabani masida sunatana nauna Manipur gi tampaki mafam kharada auspa thamjulakpa asi yaningdi Manipur lengak ki mapi mapa ama oiriba chief minister gi tawom thokpa mathau pangthokpiu haiba fam thamki 6 victims in Jiribam, and we are asking the government to find out the culprit and punish them. And they are doing a terrorist act because if it is war चल रहा है तो periphery पे चल रहा है. The war is going on the peripheries with armed peoples, but touching the innocents inside is a very it's a barbaric act. So what is the main aim of the Prime Minister's Beti Bachao Beti Padao? We have been trying hard to bring up our children, educate them, bring them up, starting from pregnancy. Then what if in the middle if the innocents are being killed in the name of war? Women and children who are doing the domestic works in the fields, in the houses, is being continuously killed by drone bombings and and certain barbaric acts of the in the name of war. So war, it should be done in the peripheries. Okay, let it be carried on in the peripheries. It's okay. But what is the meaning of hurting the people that is inside their house, inside their working place, in their domestic places of work? Pegliba ngang yauna miyoy taruk tamthina hatkiba miyoy singi mathakta akan ba action lokhat pagalona thaudok adu da chenaba tamthiba moongi thabak chathariba miyoy sing unlawful organization oina lauthokadabani haina taragi chesuge maikaidagi taksinlakli wafam masing ase khurai ahongai da leiba taragi chesuge office ta pangthokkiba paumi sing unaba amada taragi chesuge chairman khaidem manina fongdokibani mahagna makha tana fongdorakpada lamdam asida oiriba fiam asina maram oiduna miyoy kaya awaba mayokna duna leiri Jeraksida karisu khangdriba apikpa ngang yauna nupi taruk faduna pukhraba matung tamthina hatpa haibasi tasengna laibak thibani asigumba tamthiba moongi thabak chathariba miyoy singi mathakta makhoigi phangpham tokpa matik chaba cherak piba yauna
judicial inquiry chathaduna chenariba mioising adubu unlawful organization oina lauthokadabani hariduna lamdam asigi police station tarukta auspa thamjilba asi akan mamongda yaning de phungdorakhi kana tawon mane sigi thodokse kanana tawlebano ason ma sarkar thabuk haitaba sarkar asina maram oidana miyamgi eo silakpani miyamgi eo silakanda ka henba saja chalakpado adubudi chumde hana hairagasu adugi tholi base sarkarna matau hek tawbada legislature sina matau hek tawbada miyam chidi koi punama manuraga miyam chidi adumba thamuktu tawroi hariba maram maduna sarkarna thamuk tawdabadigi miyam tawrapani asida amuka lamlamgi representative singna pesa piraga or pidana tawrega mai magi phulkhaudigi puthore eraga akoi ge mele to payaroi Manipur sarkar na yana na to oma minister na to oma adu de koi MLA na fast to ngani sigumba phagi parang man makara so ko miyam gi marta khara yawi asi chumde aibadi MLA singchina phulkhaudi puthorok padu male ba ko oiram dabdi ai adu na sigumba mayam puna mana thabuk mathau tawbangam daraba sarkar ji to aibasida tawraga di taw aibani na ko ton mo pamana te na adu hai ta na to pa ya loi hai pama karan tarib se machina moram mai dana koi mache limjen manata ba hai ba potu oire ba Amaromda chahi sujab angang da chathariba thawong adu POCSO Act English and Aniga Tarani Toige Makada inquiry chathagadabani loinana POCSO Act ki matung inna khudong thikraba angang sing aduna fangpham tokpa singi matangda wafam kaya phungdoraduna tha sigi haukiba tang tarani panda famkiba ruling party ki from aduda lamdam asida auspa thamjilapagi matangda wakat lagani hariba adu police station tarukta auspa thamliba si state asige lengakta khanghan lamdabara haiba wahang hanglakhi Maruan bak thok triba kai wakhan khan ba ngam diba sahi thani pa na ngai riba angang amu khongda pira pasida akoi human being ama oina mangon da well being gi chatabase masi totally highly condemn ni akoi na masi yaba sungong ngamoi at any cost compromise oba ngamloi victim oiba singi imung da sange hareraga Manipur sarkar na lupa lak tara pi reraga madu themak pa yai POCSO ekidi angang gasagi nupi masa du dei du da mana compensation phamam thokpa se lupa la kuntra tarani karigi no di mawanda gang rep to bigi laktara ama scheme da piba ma bu harpegi laktara ama aduga if the child is below the age of 12 years oiraga di half of the amount do hengat na pigani haibani adu oiraga di 10 plus 10 20 siki tangkai 10 ama tin salaga 30 lakhs angang nupi masa du gi phangani angang nupa masa ani du gi su POCSO gi sexual assault ki pangani karigi no na hai matam da mo gi dead body phangba matam da moi mafi maron ambo yaudre Haujik MLA from the resign Tobuki Matam Nate, Manipur gi upon Bagi Saktam da Sinaragli Basing Puna, Tinamina Gadavani, Matamni Haina, BJP Manipur Pradeski spokesperson El Basanta Sherman of Directly. Wafam Asimahagna, Yai School Constituency Legislature, Oiraba Tokchom Satyabrata Singh the voter Ama Oina Mahagna, vote Pikibagi Mui Ama Oina Fulukibani. Aina BJP की MLA खक रिजाइन तो यारो हाइबना सदे आइनो जी हाइजरिबसी मणिपुर दा हुजि कारिबा MLA मरुइना अपुनब मणिपुर अमगी ड्रीम तो विरिबा अपुनब मणिपुर म सेमनब लेपिरिबा मयाम कांगलुप सिंह जाति सिंह मखोगी MLA हाइरिबा कॉन्स्टिट्युएंसी असि रिप्रेजेंट तवरिबा BJP NPP JDU इंडिपेंडेंट NPP NPF हाइरिबा MLA सिंह से मखोई कनामत रिजाइन तौबिगनु करियम मखोई रिजाइन तौगिब तारगदि अखोई वॉइस से अखोई भारत अमदि पृथ्वी म्यामना ताबंगमो इंडिविजुअल न पंगलाउद लाउब तारग तोकनी मखोई रिजाइन तौगि हाइगदि रिजाइन तौबुगी मतम म लाखिगनी रिजाइन तौनुगी मतम नत्रि हाइबनि म्यामदा थमजरिबसी अइना करिगिनुता ऑनरेबल स्पीकर न रिजाइन तौबा मतंग चादबगे महक तौबु यादबगे हाइबि मरम अमखक थमजगे हौजि यामना मई हौगै सारबा मई चाकलबा इशू असि मनुंग द मरु ओरिबा कुकी की ऑनरेबल MLA सिंह मखोगी मथक डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेसिंग चथवाइदना तोंगान तोंगान बा क्वार्टर दगी सी मैम थारगा लेरिब सिंचे मसीगी डिस्क्वालिफाइड तौगदरबा असि अखोई इंडिविजुअल अखोई तौबु यारोय हाउस की
Honorable Speaker na mahakna niyong gi matungina ain gi matungina sathari herga bichar toro matungda makhoi resign to hanggadorne Paugi Makthana Temba Break Amalomisi. Sri Sri Gaurachandrai Namha Prabhasamda Ikoi Khwaibu Konbiramba Sri Yendrembam Kumar Singh Namagi Nuksi Jarbat Munung Sagai Natai Amadi Marupang Khwai Punung Puthadok Lamlaga Haukiba Tang Tara Taret Nomazin Mita Sri Guru Gi Kripadi Ves Olga Sri Krishna Chaitanya Das Habanam Fangjaduna Vrindabal Prapti Oikre Lakliba Tang Kuni Thoi Irai Numita Asti Sanjay Lokotarga Lakliba Tang Kuntra Thangza Numita Srada Din Tokle Walakha Sida Brahman Vaishnava Ahalaman Marupang Ekhoina Disak Khangjahudraba Khwai Punung Matam Chan Lingbertuna Harinam Sarban Tabiranaba Paujanjari Vasing, Srimati Yendrembam Obi, Damayanti Devi Sardharmini, Sri Yendrembam Iboyama Singh Machanupa, Sri Yendrembam Robin Singh Machanupa, Srimati Yendrembam Ombi, Bina Amina Devi Mamunupi, Srimati Yendrembam Ombi, Dayasori Devi Mamunupi, Yendrembam Davhina Masunupi, Kurai Awang Kongpal, Laisum Laikai. Diabetes ko loina de hingliba sing tha magi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu tha magi manungda hanthaba ngamle khong hamba nungai te basu numit manga nigi manungda fahan bangamle pile saibadi nungsang na basu chama da chama fahan bangamle cholesterol wangba numit kunida normal oi bangamle bp wangbasu tha magi manungda normal oi bangamle fatty liver oi basu tha magi manungda fagat han bangamle pumnamak natural oi ba hidak makhalna Lying Jabani, Hakjang the Sokadaba side effect, Amatalite, Makata and Hidak Chabagi Matos to Tararoi, Hena Kupa Parol Gidamak, Nasimak Langson Birau, Diabetes Hospital, Soibam Laikai, Ayangpali Road, opposite Karkinos Jenims Hospital, Porompat, Imphal East, near Punjab National Bank. Mobile furniture na lagliba wedding season asigi anau ba contemporary wedding set furniture sing puduna lakchari loina na Manipur de ihan hanbo oina wedding set laibi ba matamda 24 karat ki 5 gram ki gold coin free gift oina bizari mayam lengsin biraktuna mobile furniture ki 3rd edition the great wedding sales gold offer asi pre booking to biduna khudong chaba silobi ho offer asi akupa information khambina ba idamagta sangai pro da laiba mobile furniture la lengsin biro 가봐 포토 좀 띄우게 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯅꯤ ꯅꯣꯡꯂꯩꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯀꯧꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯗꯝꯅ ꯐꯝꯕꯨ ꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯟꯕꯤꯔꯛ Breaking Matunda Miam Butram Okjari Makata Wawsing Pizari. Cookie militant sing the Piglibangang Amayana Mui Taruk Faramatung, Tamtina Hakibagi Mayokta, Miana Junction Lakiba Kongjung Asida, Makatana Pam the Batodo sing talk the Naba Lingak the Lokat projection Tarangi, Sarukama Oina, Manipur District Tareta Internet Tilakibadu, Broadband Internet Service Ki Oina, Hiram Karatakom Tokiba Lakrabasu, Mobile Internet Amadi, Mobile Data Service Makatana Namit Humni, Amaga, Santa Haina, Manipur Lengaki, Commissioner Home, and Asokumar na Tatorok Pachiro Amana Kangalagli. Tha asiki haukiba tang tara taruk tagi, matam kaktana thamkiba curfew ki athingba manungda, Imphal yamfam karada, Paumi Singh Changbaya Handaba Maramna, Paumi Singh Paula Bachatpada Lambigi Kudongcha the Bakaya, Mayokna Hale Hari. India Lengak Namyoy Bagi Minungshi Majet Amafau Laitraba, Cookie Militants Yauna, ITLF Amadi, COTU Hariba Loop Sing,
terrorist oina lauthokuna makhoi gi mathakta law gi matung ina tawfam thokpa action athuba matamda paikhatrabadi June 19 dagi henba miyam gi iho amagi damak sem saduna leri haina Peace and Integrity Committee Kiam Gai convener Jungakham Megachandrana Fondorkli Wafam Asingasi Kiam Gai Mayaleka de Leba Ibudo Kagemba Matra Ibungugi Laibung the Pangtokiba Pawifam Amada Fondokibani Mahagna Makatardana Manipur the Tokliba Irang Asida Nupi Ani Mafi Tongdaba video ama viral chat padana India ki Prime Minister Makna Maitei Singbo Malem Sin Tungna Kanglasanu Matagum Wafam Kaya Thamkiba Amadi Minister Kayana protest Kaya Tauki Adubu Maitei Furuptagi Tha Nipangi Angang Yauna Nupi Kaya Tamthina Halava Fauba Kadisu Haidana Humiliation ba asi yamna laibak tibani masida natana awa anana pik thanlaba lamdam asida relief camp singda leiriba miyamgi special package ama semduna miyamgi awa kopi bagi onna taina bada auspa thamjalak pa asi khangduna leiba ngamlaroi lenga ki apam bagi matung ina forest kanaba amadi war on drugs pu support tobagi khudol oina auspa piriba ase khudakta handokadabani amadi asikumlaba leiba ki chiraba tanfam asida opposition party gi high command singna mamang matam da Maitei Singbo Lana Uhanba Yaba Moongda Wafam Kaya Thamkib Amadi ngasi maksu P Chitambaramna Manipur bu machetana thuga haning bagi wangang kaya thamlakiba adu INC gi Manipur State Unit na ahen ba minyang changduna Manipur bu thugaina ba honna ba khudimak khandok kigatabani haina su fongdoki Nahan Jiribam gi thongdokta misam hapa yaroi angang hapa yaroi angangi punsi kan gadabani maraleba dandi piu phau haibna jingba leira adugi kholau samjono lawbuda akoi gi Jiribam da taba akoi kamandu SP na lusingba amana tim amana akoi gi satra yauna satra ani amana hatwa amana akoi satra amana aru hibna like hibamda like kan hanba aji summa mayam se haribi haribi SP do thabak tigi tamine tok gadamne akoi na haris tawdaba taragadi Madusu afabo lengakta matam thajari sini mayam sakhallaga khoi mayam thabak tawgani haibna singba adune khona thamdani wafam se aduga ilolebada Manipur da huji leriba kano se akoi gi apsa thamna yaroi apsa de akoi Manipur da ngasi bokta akoi gi laiba huji bokta akoi ngarang nahan da huji G20 gi mifam Narendra Modi sali G20 chapane G20 de akoi gi Manipur G20 ne pamba India na pamba forest kanba adagi umong kanba aduga akoi gi nisagi mayo ko lepa haibna singba mayam do adugi kholong ne G20 de yawi chauna adubu saruk yaba akoi da akoi gi smana apsa da akoi kudoron pibi base masi kudak ta hanto kodam ne hawa kunje bitamdar Amaromda mifam atuda sorok yakibe all kiam gainupi chawkhat thorang lukki Joint Secretary Hemam Lebak Leina Fondorokpada Haujuk Orakliba film asida lamdam masida leiriba lupsingna magi oiba moongda changshiliba khongjang sing asi amato oina punsinduna kaman amagi makhada chatrabadi lan asi mai papa ngamlaroi maram asina isagi oiba wakhal thadokduna leibak asigi kandaba yade khanduna changshin minasi haiba fam sing su fongdoki aina ina labor organization do gi kanoni haidana labor city to thadok minaraga organization du di loina ma aigi organization du gi niti niyom di ngangnaraga organization mayam du gi oiba leader ama habedi military shasan gi ta military gi akoi gi formula sijanaraga mayam du gi oiba akan ba leader ama khak data oiba na khale aduna tragadi khoi mai pawai aina ina tawning banga ta tawragadi aduna asapazima lokthukpiu हाबेजी मकन आई सातगी अखोई मेरा पाबी सातगी प्रजा मणिपुरी प्रजा मोइना थमजगे अदुगा कशु खंजदब इनोसेंट ओइबा पर्सनल अंगांग यावना लांभमदा हाथिबदी हातपनी लान जुयावना चदबा अदुगा नुपी सिंदा ओटो चदौदना ओनैदना तौरगांदा अंगांग मसा कशु खंजदिबा अहुम हातोकपिबसिगी मायोता याम कना कंडेम तौजनिंगी अदुगा लोइना लोइना ngasa हाइजरिबा कनोसिंमादी अखोई खुंजंग चंगसन मिनरिबा पुनमुसे पुलप ओना अमतंग याम कनबा स्टिक डिसिप्लिन अमगी मखादा चमिना हनिंगा हबा अपन थंजन Jiribamgi Borobekra subdivision ge Jakurador Karongdage Kukimar Singna Faduna Pukraga Mihatina Hatopikraba Dekidraba Singi postmortem Gedamakta Silcher Medical College sa Thamliba Asida Kasarda Ladyba CSO gi Singna Masel gi Menungsi Yengduna Lekidraba gi Imung Manungi Mating Oina Sel Oina Lupalising Tara Kusin Narakiba Adugi Damakta Lekidraba Singi Imung Dagi Thagat Fondorokli
Chadliba November ki tang 13da Kuki Mar terrorist singna ahan ani mai thaduna hatkibaga loinana angang ahum amadi nupi ahum yauna mioi taruk faraba matung yamna tamthiba maongda rape tawduna hatkiba ki thawongbu akanba maongda condemn tawi haina ngarang Kokomi Jiribam branch ki office ta pangthokiba pawifamda Kokomi Jiribam branch ki spokesperson Y Ibomchana pawmi singa unaba amada fongdokre makata na mahakna hai Mihat asida chinaba mioi sing asi fawa India government amadi Manipur government na yengduna leiriba asi atuba matamda faduna jara PBU amadi Jiribam yauna police station tarukta avspa thamjilakpa asi atuba matamda lauthoktrabadi akanba maongda khongjong jangsilakani haiki India government amadi Manipur sarkar ga su agreement tawnariba Kuki singbu miyamna khangna su lauthokadabani hariba demand sing asi atuba matamda thabak tawnthoktrabadi halna Kokomi Mayay loisang laurak pawarip kudimakta mapung fana support tawani haiki. Ida borobagagi kudong tiba tokto amada subdivision ki joragator da tamtiba miyoy ani may thaduna hatkiba amadi miyoy amadi nupi angang yauna nupi taruk phaduna tamthina miyoy begi minungsi yaudana rape tawduna amadi pikdiba angang singbu phawba miyoy begi minungsi khangdana atokkiba Asi koi Kuki Jona terrorism boy koi na akan momong da koi Kokomi na condemn tawi. Ani so po na koi na thamling isina hai ba mihat asi da generally ba culprits singa se. Na government of India amadi ani Manipur sarkar na yeng dun lari ba sikari gino. Koi ba atu ba matam da adi miyam khangna akan ba serak PBU hai ba se koi Kokomi gi ani so po ni. Aduga ahum so po na koi na thamling isina asigum ba serak asida Jiribam yauna Manipur ki PS police station karada armed forces special power act aspa thamdilibasi khudakta laukthoknaba akoi Kokomi maike degi Jiribam akidi akoi akan momongda koi na condemn tawi Coordination Committee on Crisis of Meitei Manipuri na sinduna Jiribam da angang yauna marale jujaba micham taruk tamthina hakibabu yanida fongdukna Sonal Kalibari Kasarda Mairap gi khongchat ama ngarang chatkre Khongchat asida committee asigi advisor Dr. K.N. Chant, convener Okram Lakhikanta amadi Fanjobam Indrajit Kaloyana Haurobam Ranjit Laisom Birlal Oinam Nilu Kamlabati Sijalunana Masing Yamdaba Imam Mera Paibi Oja Singh amadi Naharul Kaya Yauna Mioi Chatret Mukna Surukyaki Hari Miyam Najribam ki tamthiba mihat tachenaba Mioi Singh Jarak Pigadabani Kuki narco terrorist ki thawong yaning de Pale Balagang na Santi Purakna Honagadabani Haibana Chikba Kholaw Kaya Sulaw ki Hari URDS Bantarapur na sinduna mafam asigi mera paibi amadi club organization shuruk yaduna November thagi 13 da Jiribam dagi nupi angang ahum punna mioi taruk faduna pukrab matung mihathina halaga barak turel da langthakibagi mayukta mairagi khukchat ama chatkre Bantarapur Auditorium Hall dagi hauduna Bantarapur Chonchon Manipuri MA School fawba Candle Rally aduda narco terrorist Kuki Marsigi menungsi yauda lijat ki mayokta kholaw kaya sun law kibaga lunana Bantarapur Chonchon Manipuri MA School ki thongkal da leiba Janata hijam irabat ki mitam mamangda masing yadaba maira thangmai katuna lekhadaba singi mafamda minute ama tumina leptuna awaw phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯌꯣꯡ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯧꯅꯤꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13ꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯔꯣꯕꯦꯀ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯔꯩ ꯁꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ 2.5ꯇ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯊꯥ 9ꯇ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯆꯠꯍꯩꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯖꯠ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ 아이나수 자드라바 누피 아무송 앙앙다 아시마 따티 따오이베기 thauram thaudoksibu aikoina pendaba phongdokuna ngasi aikoina jananata hijam irabotki mitamgi makha sida aikoi khungangse leiba bon tarabu pumbagi lup mayamama maira paibi lup mayamama aikoisi pullaga ngasi ningamdabagi aikoi maira chukacharibasi laikhidraba thawai taruk ate thawai kya jauna mingsi khangna hatokpi kraba thawai singdugi atta sadgati damakta makogi thawaina mapugi khuyada ingna chikna lehenbinaba mapuda thawni jabagalana madugi wakhalda aikoina ngasi aikoina candle march se tawraga aikoi maira thawmaise kacharibani Kukinupi ani fi tungde haina hokiba ihoda Prime Minister Wangangki lamdamasigi MLA kayana
थोक्तुना यारिंगदा लाउखरगा अपिकपा अंगांग यावना मैतै मचा तरुक तमथिबा मओंगदा हातखिबा असिदा लमदम असिगी एमएलए सिंगना करिगी तुमिना लेरिबनो हाइना सलाइ अपुनबा नुपि लमजिंग लुपकी प्रेसिडेंट युमनाम इबेथोइना हंगलगली वाफम असिंग असि मेजर खोलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा मदा फोंदोकिबनी पाउमी सिंग उनबा अदुदा इबेथोइना मखाताना फोंदोरपदा लमदम असिदा चथरकलिबा इरांग असिदा कुकी जो मार्ड इंडिया लेंगांगना फोंगना मतिंग पांगबा मानबगी ममी अखोय खुदिंगमकना उदुना लाखी इंडिया लेंगांग असिना नुपी ओइबि सिंग थवाई थाबा ngairibra hareduna lamdam asigi meyamna MLA yokhatuna thamba pamba mioi singge mathakta yaningda bofam phongdokhi अखोई की वाका छंग नहीं करबरा जंगन द कपगा जंगन द छा उचे कई नोंग छार तहल लगदरा अखोई की खुलाव छे टेंखा कोन करी की ताजी बनो ममा ओइ बिचिन कपी बकरी की खंगरी बनो होजी ममा ओइ बिचिन थवाई था बलोइ ngame ना कोई भारत सरकार ना मणिपुर की नुपी म्याम की अखोई थवाई न को थापिबा ngairibra पृथ्वी ले नुपी मियाम लेपाक मियाम न अखोई मिनोक चंग ओइरा अदुगु मिनोक चंग तिंगैदा अखोई दे फिरे म लौरकनी अदुगा आई सी हाइगे अदुगा अखोई की उरिबोम दसु धरना फंबी बो कोट तौबा मतमदा नखोई की उरिबो कनोदा जिरीदा मिकप मेरा खोन निंदना लेबा लीक एमदगी फारा हाथरबा मतम सिदा लिक लिक कनो मिहात पमा की न मखोई तरुक की दमक फंबीरी बई काई खुनजै थागचै अखोइना अदुगा कनोगी मागै असोमदगी एसपी अमना महांग मी हाथ खबा मतमदा मखुमना पाइबा नोमैना हाथ खबा मतमदा करी थौदांग लौदोरी अमरोमदा लुप असिगी वाइस प्रेसिडेंट अमदी जनरल सेक्रेटरी अनिना फुदरकपदा स्टेट लेंगांग असना ममांग थक कयादगी वारेप कया ललुन लाखी अदुमपु लौखि वारेप सिंग थबकता ओंथोकपगी ममी उखिदे चरकसिदा मियोय तरुक तमथिना हाखिबा असिगी मतंगदा ऑपरेशन चथदुना मरा लेबा सिंग चरक पिरकनी हाइबसी प्रजामियाना थाजदुना लेखिगद्रा हारेदुना लमदम असिगी लेरिबा CSO सिंग अमत ओइना पुनसिदुना थबक तौबा मथौ तारे हाइना फोंदोखि पोकी चखाक था युमधोंगी अदुमना अखोई मैतै छे चखाक था था गछुम लोछलनदोरी ब्रा आइबो अपनजो हंगनिंगे बा मोगी मथौना मरिंगे करायदा मांगरगे मना ताना ताना कारेक्टरे ममी पूनो पूनो कुरक्तरे याम पेंदे मोइना खल्लिबो वाखल्लोंदो करिनो कोकी की मखुता कोई मैतै जिबु खाई खाई दन सुमरी मरी मंगा मंगा हालल लगा कोई मैतै जिबु तुमनगे अखोई मैतै तुंगरगा मोइ करी गो हे दोरी के करी काना ब पंगदोरी गे बा कांग्रेस तो गाय बीजेपी जो गाय भोट सिबो कोई मीना थादा गदा बदत्रो मी जी छिगा गदि मोइ भोट कराय दे लेतोरी गे बा वाफम जे थमजनी है बा अना पावगी मरक थना तेम ब्रेक अमगमु अमिनसी लाइव थारदी मियामदा असेंगबा अदु हाइबियु दुकान यौराअकांदा मसीददी ऑफर लेतेना सोइदना हायरकनी एजी कैसेट गैलरी दा अमुक्तंग लिंक्शिनबिरउ ऑनलाइन प्राइस दा मोबाइल खुदिमक लोइना फंगबिगनी हौजिक से वानाबा मतमनिना लोन गी खुदोंग चाबसु अखोइगी माइकैदगी पिजरी एमआई गी फोन लेबसिंगिसु लकी ड्रॉ लेजै चही लोरमदाय असिदा अदोमगी दाव अदु याब्रा हाइना अमुक्तंग यिंगबियु कार बाइट मोबाइल ना चिंगबसिंग फावबा याना लेरी निंगोल चकौबगी स्पेशल ऑफर गी मथकता अखोइगी स्टोर गी ओइनासु लकी ड्रॉ तौजरी लकी ड्रॉ असिगी फर्स्ट प्राइज ना 32 इंच टीवी सेकंड प्राइज ना इंडक्शन थर्ड प्राइज ना राइस कुकर नि सिंगजमई सुपरमार्केट ता लेबा एची कैसेट गैलरी दा लिंक्शिन बिरक्तुना खुदोंग चाबा असे लौबी हो मखल कया के अवार्ड फंगबा एची कैसेट गैलरी नि चही तरा की मथक्तगी एची कैसेट गैलरी ना मोबाइल स्टोर असिदा मतम मतम गा चानबा मोंगदो ऑफर अमदि डिस्काउंट कया पीदुना लाक्चरी सेल खुदोंचा दबलेरसु लोन दा मोबाइल लौबीबा यागनी डिस्काउंट पीबा खतंग नतना लकी ड्रॉ तौदुना मियामदा खुदोल कयामसु पिजेरी मियामसु सिंगजमई सुपरमार्केट ता लेबा एची कैसेट गैलरी दा उतंग लिंजिंग बिरौ लोइना लोइना एची कैसेट गैलरी की फेसबुक पेज असिबु फॉलो तौबसिंगी ओनसु लकी ड्रॉ अमसु थमजरी करीगुम्बा मतमदा अदोमगी थबक मफमदा तोंगान तोंगान दा थौदोकना पुकनिंग वखल नुंगाई हंदब्रा
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯈꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯛꯄ꯭ꯂꯦꯁꯀꯤ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯁ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯕꯤꯁꯤꯡ ꯇꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯎꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯇꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌു ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯁꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯋꯥꯀꯤꯡ साइक्लिंग जिमिंग अपाम्ब अमहेक्ता खनबिदना मदुबु डे टू डे लाइफ की सरुक अमा ओहेलसी मशी पुनमक असिना अदोमगी पुकनिंग वाखलबु इंगना चिकना थंबदा मतेंग पांगनी मशीगी मथक्ता टेलीमानस मणिपुर मेंटल हेल्पलाइन नंबर 14416 24/7 अदोमगी दमक्ता लेपली पुकनिंग वाखल हेक्सोन थरकपगा हाइरिबा नंबर 14416 असिदा कॉल तौबियु नत्रगा मनाक नकबा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दा चटपियु मियामगी दमक्ता पाउजेंजरिबा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर अमदी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज मणिपुर Reproductive and Child Health RCH Portal, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India ki Makhada, eligible couples haibadi yum palabishing, mirolabi, amadi, chahi nauriba angangshingi, hakshel, mapung fana digital platform the yengshin da bagdamakta, RCH Portal state as the chatnari, RCH Portal asida tawgadaba sing, miyam the thamjiri, register tauraba yum palabi, mirolabi, amadi, angangshingu, yengshin duna, kudong tibadi ngak toknaba, honaba tamting pangli, eligible couple singu, thakudingi contraceptive seasonabra, natraga, mirolabra haina, tracking tauri, मिरोन बिशिंगबु खुदोंग थीबदगी ngakthoknaba checkup ki mangjongna paupiduna matam chana checkup tawhanjagani amadi checkup ta lawkiba service amadi test results singi information lokhatuna makhata na digital platform da naina jagani angang singbu leina kayadagi ngakthoknaba bharat sarkar na piriba immunization schedule fanghanabagi damakta mangjongna paupiduna mapung fana tika thokpada mating pangli bharat sarkar gi scheme haibadi JSYPMMBY amadi kilkari sing asigi khudong chaba lawlogi damakta suksoi shoit RCH portal da register tobiduna RCHID lobby kaubiganu nupiyobi singna yum hepanbaga adongi lekagi asha natraga adongi area gi health center da register suksoi shoidna tobiduna RCHID lobby adongi miron bagi service sing mapung fana upload tawnabagi damakta mirole hek khangbaga checkup amata chatringaida miron bi register suksoi shoidna tobiyu akopa marol gi damak adongi asa natraga toll free number 104 da pau fobiyu pau jenjariba data section state health society national health mission Manipur. Breaking matunda miyam taram na okchari makata pause mo pizari. Manipur Chief Minister N. Biren Singh na luching lebalenga asidagi National People's Party na sokal lamba adu handok le haina NPP Manipur Unit ki State President N. Kayishina Manipur ki Governor Lakshman Prasad Acharyada ay bachero pishin kre. Governor da pishin kiba chero adu da Manipur da lakliba irang asida hawkiba numit kharani asida micham praja kaya ki punsi longkre. Tokliba irang asina he na lusin da pagi film amada lakle haridna Manipur ki Chief Minister N. Biren Singh na luching lebalenga asina Tokliba irang asigi warosin laurakpa ngamdabo galonana mahawsagi punsida hanjun lakpa ngamdre maram asina lamdam asigi orakliba film asi yenglaga NPP na lengak asida sogalamba adu kudaktagi hadokle haiba famsing palli Iramdam asida tokliba lan asi mapi mapa oiba singna matam chana loishin kiga drakhaluba adu ngasi chahi ani fajan lakpada natana nongmagi film sokchin lakpa asibu yaningda utuna singjamai mathak thokchom lekai imo filling oil pump yaningda phong kholaw kaya lauduna waka fam pamkre hari fam atu gi mari lenana singjamai mathak thokchom lekai gi nupi AF chokhat thorang lukki president ayek pamrani tana phongdorpada Lengak asina nupi angang gi thawai amadi projamiam gi lantum nga pangamdrabadi lengak asi leibaki arthal leibra karigumba lengak amal leiba tarabadi thokliba misi mina sing asi makha tana thokhan biganu haikibaga loinana jirigi thodokta chenaba khudingma maragi matung ina charak bigadamani haina phongdoki Tiraba misi mina na thalaba dugumlaba lansida khangawdana thoklapa lansina aikoi di yamna thoba matamda phagidra ina khanbani adubu
ꯐꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯄꯨꯡꯈꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯔꯅꯥ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯏꯖꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯏꯖꯠ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯥꯛꯇꯥꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ DFO ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯖꯤꯁꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ PHC ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯃꯥꯏꯔꯦꯜ ꯈꯨꯜ ꯂꯧꯀꯣꯜꯗ ꯊꯥꯛꯂꯝꯕ ꯂꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛ ꯏꯉꯧꯔꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯕꯤꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ WBCC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯝꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯂꯝꯕ 13 ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠ ꯂꯥꯡ 9 ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭र ꯁꯂꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯅ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯐꯥꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯛ ꯏꯪ 1962ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ Ministry of Information and Broadcasting na chahi khudingi pangthokpagum tha asige kundagi kun nipan fawba Goa da pangthokadoriba yankai mangarak suba International Film Festival of India English and Manipuri da saruk yarna bagidabak ngasi Old Manipur Filmmakers and Producers Association gi official team ama Goa gi damak ngasi Imphal dagi khongsan khre ngasi khongsan kiba team aduda afempa gi President R.K. Chandrakumar General Secretary Premjit Nauribam Joint Secretary Lesangthem Rogers, Treasurer Elangbom Barun, Film Forum Manipur General Secretary Kangjam Ronen Chandrayauna Mioy Nipani. Team asina Manipuri cinema bu malamgi thakta pukhatpa ngamnaba amadi hena mating leiba cinema sing puthokpa ngamnabagi pandamda khongchat asi chatpani hari. Festival asida utkadoriba malamgi cinema sing yengduna amadi Manipuri cinema na malamgi thakta khongjal yangna junction ba ngamnabagi pandam thamduna chatliba khongchat asi social worker oibata natana Manipuri cinema gi producer amasu oidiba oinam Roman Singjamai oinam tingen na sponsor tobani hena nungairibadi handaki IFFI festival asida official selection oina best debut director of Indian feature film category da Lakshmi Priya gi bung yorakpa asisu ekhoi khudimaki chawthokchuningai ni hari ngasi All Manipur Filmmaker and Producer Association ampimpana handaki chahi haiba tare chahi khudingi pangthokpa Ministry of Information and Broadcasting gi makha pangthokpa International Film Festival akoigi Benu Goa da dum oiba chahi khuding pangthokliba khoi November gi tarik 10 dagi na 19 phawba akoigi calendar schedule na pangthokliba festival yakhai ga mangarak suba International Film Festival asi ambibagi officials ching akhoi saruk yarunaba akhoi khongsan gadori akhoina sachari bagi maroiba pandamdi lamdam asida Manipur film na lawriba thaudang asi malengi thakta pukhatpa akhoigi adumbagi wakhalonda malengi oina akhoigi pangtholiba International Film Festival asida uliba film sing asi mahonona akhoina hojik matam sigi akhoigi film sing asi yengduna naungna Manipur film si asida hena mapangan kanba malengi thakta pukhatpada achowa akoigi keno khongjen yangjannabagi adugumi pandamda akoi ambipagi team asi hairiba festival asi saru yanabagi damak akoi ngasi impan thadok chabani ELITETV News Channel asigi oina miyamna email kuthangda ipau thabirpa matamda email address info@elitetv.in thabirna bakhanganjari
ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ELITETV ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9402890982 ꯏꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ELITETV YouTube channel Facebook page Instagram ꯑꯃꯗꯤ X ꯑꯁꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯂꯥꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ Hojur Fabu ELITETVꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯄꯨꯡ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9 ꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ